Ulazi učiteljica u učionicu, pogleda na tablu i onda pita ko je nacrtao penis na tablu. Sva deca ćute. Onda učiteljica kaže, hajde sada deco, svi zažmurite. Sva deca zažmurila. Da li je zažmurao i onaj što je nacrtao penis na tablu? Jesam, odgovori Perica. Na času matematike učiteljica pita Pericu, koliko je 5 minus 5? Ne znam, učiteljica. Pa ako imaš 5 šljive i 5 šljive pojedeš, koliko ti ostane? Ostane mi 5 košpica, odgovori Perica. Izvela učiteljica Pericu na tablu i rekla mu da nacrta nešto o krugu. Perica ustane i nacrta dupe. Učiteljica pobesni, izbaci ga napolje. Kad eto naiđe direktor pa ga pita, jeli, šta radiš ti tu? Ma izbacila me učiteljica sa nastave. A šta radi učiteljica? Eno je briše dupe. Kako si se osjećao na poslednjem času u školi, pita majku Perica. Kao general, stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice. Pita učiteljica decu. Deco, šta je to malo crveno skače po šumi? Deca, ništa. Razmišljaju, niko ne zna. Javi se mali Perica. Mogu ja, učiteljice? A učiteljica će, ajde Perice, pokušaj. Ja mislim da je to zagonetka.